West Karbiang long Mahalong Rialong Habirakom Kichu. Tuwar kebak akhir kang tang ragajok. Check upon a truck hop na hiti bari malong chip harle park. Di mahasaw along Diung Bra along Kido Diung Valley English School along Rochard Ausmara tumpen kibang thirasai kideng. Cardo News time along penili Vidabang Kropi non biotak non pen arche tha longri krini angbong pen mahalong rita isilo mahalong ri along kechari kachalom ji bhan habe bang priang bong pen maha habe kong mate habe ke thia bari ki khibom na bang arong chiboi jilo lasi ang hoi ke pa pleng thu ja bhan pura arpu ke pek pon thumi abirta preni phai ke tham arni kat news pherang ke dongkam kampen birta nang pali Labangso arpu ki papleng thujia phanpura kolongwa hawar inglong birik rong mindar rong hangarong amikar imbi alang liphansi maha habikong pekpon tanglu lasi labangso rakom ki cholong rong orak rong hangrong bong karbirecho alam toy tengpen rakom ki chomate habi rakom ki chu podoponlo labangso habi rakom ki cho mailong rong hangrong bong rong orak pen richo atoyani pinpo miji patora tum nachtong dunsi imbe phan poho phungsi maha habikong lupura hokponlo Li kacima ta bangalalo je dak ini tum umha rapati long ri ina dake kong ha beneng asi ahok lo aprang ni dipu aputung ni dipunu sa tebe alang si cubom lo same alang sang ter do de chu anam joi pana phi abang ke dake ni tum akur ka prek tum bo mohet chithano akur ka prek tum mane deng long le anu akur ka prek tum ke lage dak umha rapati habi kong ke ni tum berong hang bek nang asi ni tum berong ham pi Nili adeng lo, arulo, anam haro tu mapuna caknang thai pensi, pini ni mansan, pini deng kong. Pini pakai di kita ni rong pilot cuma ni lihat ni bicara masih pini ke rumah pergi di aman kita kita ni ding sabolo pini peran ke ni tahu mah pergi acor lo habis kopi ke. Umar apa dia lorita habe kong nang lang pu pensi, pini rakom nem rakom cilo. Tapi zago berte plan rabenda sucai mentar plan rabenda umar rapati habe bang rido lasi akong na bang ke berohang MP umar deng berohang tu lasi hasong tun ben chobom si hamanik tu mani pen pinianta so ke thang tun yideng tun dirbe si nemra kom ki cholong bang ke lake angreng ahoy bang anam protum si chiklem lo horme do horthai do nem do rakom do la pen sim jirlang sokolong indeng thi joji pen sim jirlang joji pen bang vo santar lang pameji la sonsi haber te blaman anta nem rakom chu aronta vir vedab lomlo pen pinita la song tha aronsi anam phrodum klem lo la si tum umha rapasia lori habe kong pini benke kapit hilo Mahalong riang kangalong rongasar ke thigedinga tum lapen ong dunga muluk tum sitame habe rakom kichu along chutong dun pasi birta riptan lo Wothat langso homren khanduli and east warnon kya kili ke wagi her ke tan pe ga jok gari ke theatum kacheleng je phange pherim me ang ta kili thulo la so jok aruiwang thak tawara joine gariatum kisung ke pholam karjudun long Homren hitibarim along ta preni phai ke thom adap porphai isirat tim aporle thotta ihum check karai truck AS18 C1193 towar ke wang ihinanat kirun pega jok chepharle phaglo towar ang bok chit si ka chepharle plapet kanglen huya jok katebar lapet ka chthap duna tumta thangnat areng huk kiso ke tan rak avelang se ka chthap dun vek atumpen chethan baji sirasi tim apa Ang litum kunat pala ke bang ka? am salam sarpun ke bayarong Parpung itu habi orang pen, lapen non kunat lo soce ke ponji puke. hojai Jai. La soce hem pui kumat lo. anjir dingki Bang so agari la puson tuar kia long mat si grab hit la puson ke ve ka bang chok kia pot la pu mama tuar ke meme pot pula pu ye. kira bang cok cik budak kulit tu kamu rasa perlu chat tak putai ni bon lah Ante lang itum la esok ke pon se la kacing koi ahut munit tu ke thang akereng disul pun abi ma. menit bang okay setelah driver bang sabsu amek ada chat lah sabsu gari ke thepina at potsi rat thekdun long pronglo bonta gari sotum ani wang ka chingko ke gari ke tebaratum si kon sungma laki chichini chol Lihin na tiniat tengah tuar ke mimi apa lah. Tidak teglong prong lo tu kau rata na teglong prong lo tuar ke akhar nu mana suba na jok si gari tak lep nang prong. Ante bang so tuar ke la ke kontraktor tum kasilam kang lian apot la puma mate
council ke ya tum tala sotowar selam pe prap nang hi pukeding gi dun dia proses sotowar ketang derma nang di hin nang mat hateng ke nilihin pen mang ke jiman ke prap nangi tua sistem lo tela lo ta kaponai ni ayok pen si la son panta kasi sak nang lo ka alang lo li hamre na ratum ke nili pudun dia bang ke sikapet pun dia lo sa tuar kan no pena jok ka isi ke ajin kau ilo la tuar ka selam le pot apulo hadi la pulo tuar meme da polo la ke alam the ke Lapuan hamren ratum kisung alam the pir the chang plowa phisetame non pu ani anta la haya dimolong arlong thok chomata awilang ke manghume me binong kat news saparingi hundor kro hamren pen na kilo birta Swachhata hi sewa mate karko ke pangthir amwalong pachaton dunsi West Karbi Anglong district along Lin Pharo Choksu se hem kedang ahor kineba birta kat news sapherangke baithalang sopen birta nang pali GT Crep Ho Arni Pen Kepang Cheng Swachhata hi sewa along pachiton dunsi West Karbi Anglong along Raikom Mate Police Atum hem kedang ahor aphan kakuruk padu Raikom abang photum hamren baithalang so Dalimbari Dongka Jengkha Khiruni thana ke palo arong along kakuruk dampen Lin Pharo Troxy hem kedang ahor nepdam Lasoang bong hamren along Lin Thongkep baithalong so along Lin Thongkep Dongka long Lin Troxy Kep Khiruni along Lin Pharo Pli Jengkha long Lin Pharo lapen Dalimbari along Lin Phokep hem kedang ahor nepdam Namalam sopor phan birta mung tomonik sina J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435925116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield, opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng,
Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihanamo people Biota long Wangtalo. Believers Eastern Church, Satgaon Diocese, Penchibatir Piponsi, Preni Pahini Arni, Dokmoka Hiti along Swachita Hi Seva Jaimek, Gandhi Jayanti Arni Pachton Dun Sikapang Thera Saikede. Dokmuka Hiti along Swachita Hi Seva, Ajaimek Kipadopor along, Pastor Kensing along Parpen Jalin Ponsi, Bangsu Kipang Terasa along Father Nogan Kiling, Father Thomas Ingling Pen, Danglok Pen Art, Pastor Missionary, Atum Chirap Chito Dunsi, Kepang Thera Saike Klem Pachun Pon Lupus Biota Ripton Long. Dimahasau district along Preni Pahini Arni, Paru Isira Pokebang Deng, Gandhi Jayanti Catalon along Pachaton Dunsi, Diung Valley English School along Ta Catalon dan Biota Cardinals along Keruni Pen Biota Nampali. Paru Isira Pokebang Deng India Dit Pi along Gandhi Jayanti Catalon along Pachaton Dunsi, Dimahasau along Ri, Diung Bra along Kedo Diung Valley English School along Ta Catalon Dun, Lapen Diung Valley English School along Lochari Ausmara Tupen Patir Pi Ponsi School, Hemcom Hemrai Pen Chenglok School, Kacheleng Atawar Bitheta Karkokar Hekmate Swachita Hi Seva Ajaimek Mesen Pen Kipachun Pona Biota Long Tu. Biota Bang Gilapon Skangton Poniglo, Dometakmi, Korong Tu.